Yang laki din! Ay, manulaang manan abulan. Panag-enroll manan friend. Huwag nga ron, friend. Sapay naglakat ti presyo tinating ita. Aywan, isungarod nga awan manan ti makukwarta dananang kentatang. Ay, ada ko mami tagayab iti pakitang danan na niya. Kumangarod, isuka pa ti maitrabahuan ta pag tuition tanto manan inton umay nga enrollment. Padasik man ngagsalutsot ka dagiti gagayim ko abadings. Barang atamu, tama bali na pakikstraan. Wan man tani, parikot ko talaga ti kwarta ita. Sika makayam ti masabat kumiko. Nagkapamngay. Ija man laod, uncle. Napanak ija ang dagiti gagayim ko. Nagbiro akiti mabali na bakitang danan. Ha? Habang ano kaya't mo ti ag-serve iti drinks iti hangout bar by Donabel. Ha? Sa tinuday di, uncle? Hangout bar by Donabel is located beside Baptiste entrance. La Trinidad Bingate. Ay, Ah? Ni? Jebar ni Antidona ti bagbagayo, uncle? wan! Kukwati anak ko na jay. Agsap-sapol nga miniti ag-serve iti drinks. Saan ka mo ta maligatan unay ijay Tano sumarak ka iti alas 5. Wano alas 6 iti malam. Agawid ka mo lang iti alas 12 iti rabe. 5 o'clock to 12 midnight lang. Di pa nag-open na dayay. Isuasaan ka maligatan. Oo. Kasla kayat ko, Kat padase ma. Umay ka ijay balayin tun malam, takasaritam ti anak ko. No adda maayabam nga uray may siya. Ayababaon, tapno adda ka dwa. Wan, uncle. No siya, kahit kuday dyan, tag-serve lang ang mataramidan ta. Ha? Amok ti ugali na ang dona. Saan na ang kayat ang makitib table dagiti waitress na iti customers? No naisab ti drinks da, huston. O sige, mayatak iti dayta. Agsagana ka nga rutin tumalim, ha? Dagasan ka dito balayo. Mapantay di balay da ang dona. Inta makisarita kang kuana. O sige, Frenchie, urayan ka ditoy. Aw, kumusta ti panakisarita yaw? Kini aunt yaw dona. Kas makita yung matiruproba mi, uncle. Nakaragragsak kami. Mangrugi kami kanuning tunbigan. Na, ay kinasaya at ano kasta. Kahit mano ka no nga iti per night yaw. Ay na, nakasingsing pa ta talaga ni Aunt Donna. 500 per night mi, uncle. Manulaang nga oras to joy. Kastaya. Ay, adam garod ati night differential yaw. Adamay. Adda! Ay, agagagat kayo Tapno, agbayag kayo kankwana. Nasingpot ti anak ko. Ay, gamno maminsan. Anusan nyo lang tamudi. Nakasimangaw. Kan naglaing ngagkusilap. Ay, gam nasingpot na jay. Ala, wan ka di, uncle. Amumi matugali na kat. Kan maminsan na jay. Nagpigsa tingiwat na. Kung nablano nagadayo ti kasarsaritan na. Naglaing agpukaw. Nagruna no papaungutan di salbag ang lumakaya na boyfriend na. Ay nga mala, ananusan yaw kung nakmanay. Among friend, nakaragragsakag. Doha pa'y lang nga rabiitan ang panagtrabaho, ijay hangout bar ang donna, at dante sa nga ribo ang urnong ta. Wan nga rod. Nasingpot at talagaan niya.
Itad na pa'y adagos ti tangdan sakbay ta nga agawid iti rabii. Ay wen, no jayta dumaman ang tangdan, kan saan akas kenkwanan niya? Sapay la kumatasaan nga agbalbaliw ni Antidona niya. Saan? Nasing pa day dyan. Iso na lang na adatitililing na numaminsan. Numaminsan katawa a katawa. Ngam numaminsan met, kat saan amatagdagari. Bugawan na pa dagiti customer tayo. Uwan nga rod, makapaulak. Ta nakitak ang nakigtot di may sa customer tayo idi rabii. Agong ungat ngam agkatawa mo't kalpasan ti panagungat na. Numaminsan pa'y laylayatan na dagiti umunag a customer. Baybayan talanta. Ure umanunget. Basta itid na nasaya ti suldo ta. Kan saan adat na tigapu ti pag-uungtan na. Diyay lumakay a boyfriend na. Sa dino ti papanam, apay ang nakasukat ka. Kene, rumabiin. Ha? Ay kuha. Ururag lang ni Luisa. Mapan kami agtrabaho. Agtrabaho. Ijay mat. Ija hangout bar ni Aunt Donna. Anya. Da kayo kin ni Luisa. Agtrab-trabaho kas waitress ijay bar ni Donang. Ha? Apay akas na ti panagkatawa. Apay dagis ka di. Oo na yan. Mga patay gutom. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalinyo a pagtrabahuan asaan nga ijay bar. Anya. Tapno mo man niya. Amin nga agtrab-trabaho iti bar kas waitress, mga taong mababa ang lipad. Gets mo? Unay kan maita. No kas na ti panagkitkitam ka lagi ti bar waitress. Sus, ibahin mo kami ni Luisa. For your information, agsiserve kami lang iti inuman di customer. Saan kami ang makitib table? Oho, imposible dayta. There's nothing to prove. Di na kami langan. Apay mo't akas di ti imbaga day jay amay takan ka. Amo matanday dya, babae. Awan tinasayat ang maramidan na iti biyag na. Iso day talagoy uyaw, iti sabali at tao ang munang aramidan. O na yan ni Mayta. Saan ang maikat iti panunot ko ti sa una ang mababa ang lipad? O na yan. Lipate mon. Sana makatulong dahi dya karata. Basta agtrabaho tala, Sa bagay. Kan maysa, basta amo tayo ti bagitang awan ti dagis nga aramidan ta. Okay na yun. Ay wana. Agtrabaho takit di. Tapno adda aramaten ta nga agenron. Ay, awan siguro ti maipakandag iti naganak da kadakwada. Isuan nag-waitress dan. Wan nga rod nanang. Ay na, makapailat dagi jay ado. Di dala maaryak iti bagbagida. Gapo iti kasjay at trabaho da. Isupay is. May samot day jay adona. No apay pay lang amin nga isuda ti inayaban na. Kat ado mo ti mabalin na nga ayaban. Amo pay dagi jay atat tao. Kas dala na ibusan iti trabaho. Takas jay ti sinerek da. Sigurado nga isumanan ti chismes dito yung lugar tayo. Dabakla kan Luisa ang nagbalin a waitress ijay hangout bar. Ay wan ananang. Amo yumit na dagiti tattao dito lugar tayo. Awan ti chismis asaan ama amuan. Sapay proud pay lang ni bakla amang ibaga kanyak. Ama pandaag trabaho ijay. Hay, pakawanam! Ay, Oo, imal-aldawan ngam agsuy-suyaab ka. Siguro, napuyatan ka anapan nagpabayad idirabi. Anya. ne, anya ka din ita nga ibagbagam si Kamayta. Kan apay akas ta kang agsaw kanya. Kat,
Punumat san ayan. Aming agtrab-trabaho iti bar. Nababati tayab da. Maawatan. Nagturag ka mo tan anang ibaga iti kasta kanyak? Oo na yan. Tapno ang man niya. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso ijay hangout ni Auntie Donna. Ngam agserve laang ti trabaho mi. Maawatam. Oho, jakpati jakita ko na kumanan. Anya? Ay, nagrugit mo tanday ta panunot mo. Nadalos ti trabaho mi anya. And for your information, Hangout Bar by Donabel only offers moderate drinks, free sing-along, free brewed coffee, and winning of friends. Saan akaraman day ta adalita nagrugit a panunot mo mayta? Anya lakit din aya. To see is to believe. Anya lakit din. Tiyawanan ba na babae? Ay na! Agyaman tayo jay amay tata na kontrol ko pa iti ungat ko kankwana. Tano saan? Amang ano nalipak ko gapo iti pungtot ko? Ala, bayamon friendship. Nakakasira lang siya ng beauty. Ay makapasennaay! Nagitikas kan kuana kasi narumbang nga tutupan. Tano tinutupam, kaslawan nagdumaan yun lukwa. Sa bagay. There's nothing to prove kunakmanan. Awan tinaskin ang panagnikanta kan kuana. Basta amuta nagtao di bukod ta banog, tigat-gatang ta iti kasapulan ta. Husto ka. Isosan mo na panunutan da yamay ta. Bayam, apanawan ti makaamukan kuana. Ay na, kung naglakit din no asino ti masabat ko anabartek. Si kamot gayam may ta. Rabiin, ngam adda ka pa ilang dito kalsada. Sakit, nabartek ka pa'y. O naroon, napanak ngamin nakiinom ijay ayan tigayam ko. Anya? Sapay adayo ka pa iya balayo. No kayat mo, itulod ka laangan, tapno safe ka ang makaawid. Ako? Takan ka day tanong kaya't nakangay tulod. Wen, itulod ka laangan, tanay. Delikado dito yung lugar tayo, no kastoy arabi eh. Ay, gano ko na mga itulod na kakat. Thank you very much. Awa na nyaman na. Sige, itulod kan, may ta. May salawas lang nun. Panag-enrollan nanang. Awan pa'y kwartang aramata. Ay, wan nga raud. Sino nga tayo ti pagutangak? Sapay, awat ka no ti kwarta ni Kumarik Maria. Ay, kasano day tuyin nanang? Amokon. Adda na panunot ko ang pagkwarta at nanang. Ha? Anya day ta? Intulod nak nilando dito'y balay idinaminsan arabi. Saan ka di? Ha? Apay ka day? Ay, nagkuri manin ti kinalaing ko nanang. Tapno adda aramatek nga agenrol. Aramidak tagtartaray iti panunot ko. Aniya? Inak agriri ijay barangay hall. Ibagak arinip nak nilando. Pagmulta iti dakkel agatan. Tapno, anya lakit din ayak. Anya ka din day tangay pagpagam si ka, may ta. Ay, saan ka nga aging didi nga awan ti ammom itinapasamak? Si Kalando. Anya? Mananggundaway kamata niya. Gapula ang taamom anabarte kak idinakita nak ijay kalsada. Ginundawayan nakon. Oh. Nagawan mutan abain mo. Anya? Nangalala ang kadagitang ipagbagam? Di ka aging didi nga awan ammom kunak manan.
Idarong ka, tapag multaan ka iti dakkel agatad, gapo iti inaramid mo. Sa anak ang mabutang iti ibagbagam si kamay ta. Ala, ikasunak. Taamangan no si kati maibabain no baliktadan ka. Ha? Nagawan kat abain mo. Intulod ka gapo ta delikado dito'y lugar tayo. Sa ita, kastakit din ti ibagbagam. Ala, aramidam ti ibagbagam. Sa anak amabutang ko nakmanen. Amok awagas yulaan dayta. Amok ti ugalyo. Ay, nasaya at may tanagranata, minda. Ha? Anya jay nadamag ko ako na kano ni Maita. Ngay darom na nilanda. Gapo, tarinamos na kanaw ti anak mo. Apay pudnaw. Ha? Ay, naapaw, minda. Ibagam kiti iti anak mo. Amang sapul iti panggadan na. Sana kasta ti araramidan na. Aniya? Agar-aramid kayo lang iti pakaibabainan niya. Hey, no awan kwarta, manggad, tapno aday gatang iti makan. Sana kasta nga garamid kayo iti istorya, tapno multaan nyo jay tao. Ay, pakawadam. Aniya ka din day tanga ibagbagam? Ay, sapay nilando pa'y lang nga nakaadal ti ibagbagayo ang multaan nyo. No baliktadan na kayaw, jaklamaw. Ha! Hanya laki din. Una yan na Maita. Makapail na ka talaga. Ha? Tapay! Agasam man. Kasta una iti pananguy-uyaw na kadata. Gamita, mas nakababain mo tinaramid na. Anyat kayat mo asawan? Gapu iti kinawan ti kwartana. Parikot na ti panag-enroll na. Ay na, inyaramidan na matin iti istoryan Uncle Lando. What? When friend, ibagbaga na kano aginundaway na Uncle Lando iti na minsan narabii. Kasta una ti bartek na. Aniya? Ay, ayan ako. Anya lagi din na yan. Inyaramidan na iti istorya. Tapno pagmultaan na, tapno pagkurtan. Di awanan ba in a babae? Ay, awanan pa'y na talaga. Kundi uyaw ka datang, trabaho tayo di ba? Nga mas na ko uyaw magayam ti aramid na. Ew! Anya laki din na yan. Kasla kamot la pimpiman iti kasta alang nga Maita. Ha? Apay, saan ang nagmulta ni Uncle Lando? Anya? Amang Maita, makapakatawa ka. Kung mangibabain ka. Uyawan na kami nga agtrab-trabaho iti bar. Ngam si kamot tinagmayat nga uyawan kan katawaan. Luisa. Da kami kinibakla. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso iti bar. Ngam, trabahong marangal. Saan akaskan ka, nga agbiro ka iti biktimaam, ay aramidam iti istorya, tapno lang agmulta iti basol asaan namot ka inaramid, danga. Anya? Ala, gusto kumamatan a Luisa. Amok ang nagbiduta. Saan mo kumamatan nga ulit-ulitan? Nakababain ka dagiti makangod. Oh, adda ayamot tibain mo. Kat no ultimo nga awan babain mo. Ala, gusto kumamatan Ay, Luisa, amangan kit din no adda kwartam. Pautangan nakman. Parikot ko nga minti aramatak nga agenroll ita. Da! Kalpasan di pa nanguyaw mo ka na kami, umutang ka iti kwarta? No way!
Saan na ka pinabulutan ni Luisa iti kwarta? Di pa nagkunam? Pautangan ka? No way! Anya, alamatan sa anak maka-enroll no awan pagbayad ko. Ano naman ngayon kung hindi ka makaka-enroll? Di bakasyon, ada ka lang balayo kasla prinsesa. Di ka na pa nagbiro kiti panggadam. Di maamuam magtrabaho kami kini Luisa iti bar, kasta unay akatawam. Ha? Sa ita, umutang ka? Apay, saan ka di nagbaligi ti daga sa planom? Ti planom, apa nang multam kinangkalandoy, ti basula saan naman nga naramid? Anya, gusto ko mamutan pangaasim. Pangaasim tarupam. Kaano pa'y nga among agsaw iti pangaasim? Ita tadda masapul mo? Nga midawan, nagmayat ti katawam, kan pananguyaw mo ka na kami? Anya, Di ta ka malangan? Inak diyan Luisa, mapan kami ag-enroll, tadda kwartami ang nagbanugan mi. Sana nagtao di timulta. Funny. Kasano itan anak ko? Awan pagbayad ko itilinding ko inton bigat. anya, Pangaasim ko mamutan agdawat kay ti kwarta kinilando. Sigurado nga ada kwarta na dayjay. Sige nanang, di kay madanagan, taawagak inton madamdama. Agyaman anak ko. Awan nga minti amok apagutangak iti kwarta. Kunak nga ro, di kay madanagan nanang, taawagak nilando. Anya lakit din ay. Sige, uray 1.5 laang no iso. Wano saan? Anayo mun a 2,000. Apag iso, awam mo laangan abasto tayo dito balay. Uwan! Nanang, ariglado day ta. Amoy umatan. Amin nakidawak kinilando, kat ipaay na. Hello, Dina. Hello, honey. Kumusta? Hapay nga umawawag ka. Anya ti masapul mo. Kwa, amangan no saan ka abisi ita, honey. Saan mat? Hapay ka di. Kailiw ka ngamin unay. Among matan, may sa alawasan tinapalabas, manipod idi na udi ang nagkita ta. Oh, sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Kat, ijay dating tagpuan honey. Anya ka nakitin ay ha? Okay. See you there later. Ay ayatan ka unay-unay lang to. Si kala ang tilalaki itibiyag ko. Mamati ka kumamot kanya. Agyaman aktukas ta, Dina. Ay ayatan ka mat unay-unay. Ay wan gayam. Adda ngamin utang ko anas kan abayadak inton bigat. Ang mga no adda kwartam honey. Ha? Mano ka diti masapul mo, honey? Uray 2,000 lang honey. Oh, day talaga yan. Oh, sige. Itad ko inton madamdama. Agyaman ako na ilando my loves. I love you. Ay na, agyaman tadamot lang ti pagbayad ko inton bigat anak ko. Siyempre anya lakit din aya. Awan pa'y ti malagip ko nagkidawak kinilando asaan na nga inton. Nagsingpat at talaga nilando. No awan lakumat asawa na, kano saan alakay, ay nagasawa kayaw. Ay nananang, umdasa na pagkwarta aklaan da di alakay. Ha? Ay kayat mo asawan, saan mo nga ay ayatan nilando? Saan mo't nanang? Diyak kayat ti agulbod. Kwarta na laang ti kayat ko niya. Aniya? Nanang, anusak laang uray lakay. Anusak, tadamot kwarta na. Plano pa talaga ti gumatang itilugan mano. Ura di lugan nga L300 man. Ha? Ne,
Sigurado ka kadi iti dayta, ading ko. Wan amanong, kayat ko ti L300 tapno double purpose ba? Mabalin ko ang mausar no ada papanak. Kan kang runaan na, mausar ko no agi-deliver ak iti lakok at chili oil. Sa bagay, husto ka iti dayta nga impagam. Double purpose. Wan manong, mas may mayat dayjay ngam tay lugan ang inginaan saan aya. Huwag mat ka tiya. Kahit, kaano nga ron ti plano, mapananggatang mo itilugan. Iti kabiitan a panahon manong. Gumatang akong itilugan ko. Siya akong ti mangi-drive no aday deliver ko. Kabaalak mo. Alia, ni Clara, gimatang itilugan ko naman ako. Wala nang, gimatang agpay so itilugan na, ngam nagalasmat. Ay na, makapaulat at talaga. Gimatang pailaang no kasjay itong matlaang. Oo, na yun ay aday di akasinsin mo. No ti pa nagkunana, kat umapalak itilugan a ginatang na, ay, nagbidot. I can buy a car asaan akas itilugan na. Ay huwag kaya't mo asawan. Agpagatang kamot itilugan kinilan daw anak ko. Wala nang, agpagatang akin nilando. Tayman presentable alugan, saan akas itilugan na, ha? Kasla pagluganan mo't itibangkay. Anya ngay nga rod kat iso nga rod ti kabaulan na agatangan. Anya lakit din aya. Sa bagay, isula ang ti afford na, nanang. Apay matakas taon iti panagkatkatawa may tilugan ni Carla, si Kadina. Katawa ak ata nagalas mo ngamin, kasla pangiluganan na iti bangkay. Anya? Uray po utem to, makagatangak itilugan ko, saan akas dyan? Ay na, makagatang kaang yung kwarta mo't yala kaya pagkukwarta ti pagtaudan na. Saan mo matabuko na banog, si kakit di mat? Anya? Naimbag ni Carla, tauri kas di tilugan na. Nagtao di ti marangal na paraan ako nada. Sana nagtao di ti palanggundawa iti pada na tao. Nagadumatan niya ibagbagang, di ta ka man langan. Anya? Ni di na pa'y amis mo akasinsin ko tinangibaga iti kastakan ka? Uray pa'y kasinsin mo di tao no talaga nagalas dugali na. An-anwag nga taaya. Taag sa oti kasta. Naguya umutan. Kundi uyaw Ng padpadamat nga awanan, ti awanan bain. Agihaman adi, numakagatang itilugan na hilux wano kotse. Oo, makagatang siguro. Ngam saan na madabuko da kwarta ti gatang na nubilang? Anya ngay, kat agtaod akin nilando ala kaya pagkukwartaan na, kasta ka di? Kata niya pa'y pangalan na kumangay, iti igatang na tilugan, kat awam mo trabaho na. Sa bagay, awan trabaho na. Ngam trabaho na mo timang gundawa iti tattao. Sabi, tirador iti lalakay. Mas nakakatawa siya. Anya lakit din ay. Awanin at talaga tikid daw agpay kan ka, landuhan. Agyaman na ka, gaputa tinungpal mo matla ang tilugan akayat ko. Basta para kan ka, aramid ti amin. Magatag ko lang ti kayat mo. Agyaman na ka talaga, honey, my loves. Sabay lang kumatay aywanam jay lugan. Dakalagata dinagastos ko ijay. Wen, honey, di ka madanagan. Gaputano kasano ti panangay aywan ko kan ka. Kastamot ti panangaywan ko itilugan aginatang mo para kanya. No, agyaman ak no kastahan ni. Wala, rumuatan dito hotel. Agawid akon. Siguradon nga uray ti asawa.
Ay, wow! Talaga nga dalugan mo, Dina. Ay, wala. Ay, nyalakit din, aya. Manungay mo tinanggatang mo tilugan mo. Ay, mano tinanggatang nilando alaklakayam. Si kakit dimot. Katpudno man. Ay, basta, milyones tinanggatang nilando itilugan ko. Basta yan, damag kumit. Nga amu ka no ti asawa na, kanta kita anak na ti may papanitilugan na ginatang na para kang ka. Ha? Pudno ka di? Anya? Amangan kidi man no sublian tan tumala ang tilugan ng ibagbagam. Ay, saan ang mapasamak dayta si kabakla? Kukwak la ang tilugan. Gaputa siyak tinangtedan nilando. Anya? Awanin na na. Awanin na talaga. Kasano ang paitan? Ha? Apay anak ko. Apay akas tamot ti pa nagsangit mo. Ada ka di parikot. Awanin nilando, nanang. Anyat kaya't mo asawan. Natayan, nanang. Aniya? Ay, kasano ka ngay itan? Asino ngayon ti pagdawatam iti kwarta? Lukas day nga awan abasto tayo dito'y balay. Ninanang mo. Awanan Pinas ka nagtrabaho kandina. Natayan nilang daw. Kunaklakit din o asino ti magmag na. Si kamat gayam kasinsin. Ha? Apay nga magmag na ka. Ayan na kay ngamin jay lugan mo. Anya? Sa dino ay ti papanam. Umay ka na. Makilugan ka kanya kon. Ano samlaang ata? Dahil lugan ko kat saan akas itilugan mo ang inginaan. Labsan naklatan, Clara. Diyak kayat ti aglugan iti lalakaen alugan mo. Amangan no aguya kakpay gapo iti angot na. Anya? Ala, ingkan! Naman lang no sino tayo babae no makasao. Amangan ka no aguyak no aglugan itilugan ko alalakaan. Nagturod mata na ng ibagay ti kastagan ka. Bay amo na. Tinapatag kat legal tinagtaudan jay lugan ko. Saan akas kan kwa na, anagtaod lang itilakay anagkukwartaan na. Ay, wala. Ay, isungay tatanatayan jalakay. Awanan, ti pagdawatan na ti kwarta. Agtrabaho adi! Tapno ada ti pag-maintenance na itilugan na nga ipampanakal na. Kasano itan, nanang? Naku na dagiti anak ni Landong asublienda kano tilugan. Aniya? Una nang, dayta ti bagbagada. Awan kano ti karbengak amang tagi ko ay tilugan. Gaputa saan ko kano ako kwa. Ay, kasano nga ron itan anak ko? Ay, anyay nga rod, nanang. Sa anak mo't amabalin amakirin ni Kyar. Gaputa mo ti kaadwan, akwarta ni Lando ti naigatang itilugan. Kaya't mo asawan, isublim nga raud. Uwanin, ananang. Ad-addaan na kababain no saan ko nga isubli. Kawan mo't gaya man lugan ni Dina may pampanakal na atin ko. Ha? Anyat kahit mo asawan, manong? Inala ka no dagi anak ni Lando. Diyan ngay lakay ang nagkukwartaan na itinabayag. Anya? Kasta aya? Wen, nakita nga rod daleyo iti kalman anapandain nalad ta balay da. Ay, awanan tilugan nga ipampanakal ni Dina. Sinublidan. Wen kasta unay apalastog na idi. Isupay Uyawan na pa'y tilugan ko alalakaan ka no. Anya nga ita. Bayamo na. Wen saanan anasken nga ibaga. Addaken kuanan ang mga miris kadagiti insawsawang na idi.
Apay nga magmagnakamat aber. Dinakman kasarsarita si kabakla. Ay, damdamag lang. No, apay nga magmagnaka. Agungot kamatan. Anya? Ay, piman man ni Dina. Awanan tilugan na ngay pampanakal na sinublidan. Anya? No saan nga minanagtao di buko da bannog? Saan ngay panakal? Kan kang runaan na. Saan kang aguyaw itilugan sa balya tao? Anya nga ita. Kahit gusto mo tin nagadumatan ngay bagbagam. Di ko namkit di, nasakit tinake mo. Nalakit di na ya. Nanang, anya ka din ti mapaspasama ka nga. Apay kasta tilangam. Ay, itay pa'y gabi na nasakit ti tel-tel ko. Anya, ay sus, ang mga no anya daytan, ipan kayo laan iji ospital. Ay, saan ang anak ko? Pumipya siguro intun madamdama. Nasakit at talaga ti tel-tel ko. Marigatan akpay nga umaangas anak ko. Ay, mabit lang nanang, mapanak agkid daw ititulong kita ka aruba, barang ada tao. Ay, nakababaing sakit di anak ko. Siyak ti makaamu nanang. Naimbag ta naranaan ka kasinsin. Ha? Kaslamatan danagan ka matitikas sa alangam. Ninanang amin insan, marigatan nga umangas, kan nasakit ka no titil-til na. Panagkunak kat agkay high blood manan. Ha? Kasta aya. Kahit, anya nga ro dita. Itaray ko kumay di ospital, insan. Amangan numabalin abuludan tilugan nyo. Ha? Bulodem ko na. Ikat no lalakaan tilugan ni ating ko. Anya? Mapankalaangan kadagiti daduma ka aruba. Bareng adda mabulod mo ang inginaan na lugan. Pangasim kumamatan na insan. Biyag ni nanang ti pampanunuto. Agyaman ka. Tadapay na ba't bating asik kada kayo? Uray kasta unay apananguy uyaw yu ide itilugan ni ading ko. Unaklakit din na apay nga awan tilugan ko. Inusaryo gayam anapan iti ospital. Ha? Ay, naimbag man ta saan kayo ang naguyak nga gina. Insan, gusto kumamatan Amok ang nagbidutak idi, kan naglablabosa. Awan nga mina, ang lugan mo nga ipampanakkel mo niya. Iso akasta ka. Kuha. Naaguyaw ka iti. Kunam lalo saan mo ang masapul ti tulong mi, iti sumarsarunong aldaw. Di ka di mabain iti kasta nga aramid mo. Pasensya ka kuman insan. Ikarik asaanan ang maulit pa Uyaw-uyaw ang tilugan ko, ibagbag ang mga L300 laang. Ibagampay apagluganan iti bangkay. Sa ita, umay-umay kagkid daw iti tulong. Uray kastoy laang tilugan ko, ayos laang, mausar ko anywhere, anytime. Ha? Saan akas itilugan nga ipampanakkel mo? Asaan mo ang mairwar anytime? Taama nga no makita ti anak day dilando. Nasaya at mata, ta sinublidan. Insan. Nagpatinggamot lang ti kinapangas mo, salbag kahitde. Hay, awan mo't ti serserbi jay balay mi ijay syudad. Na, adaya mo't balayo dya syudad. Kat, adamot manong. Sa dino tayo na. Kat ijay syudad nga rod. Agraraman, balay mo mo't ayaday dya. Katwa na, asawak nga rod ni John, di balay kumatan. Ay na, no siyak di si ka. Mabainak amang ibagang awan serserbina. Gaputa balay ti asawam, idi single pie. Ha? Ay na, saan mo kiti nga ulit-ulitin nga ibaga dayta ha? Gaputa, may babain ka lang. Karo no kabagyan nila kay mo, ti makangag iti dayta. Ibagadan tupay aray talaang bagim tin sabat mo idi kini John. Ha? Pudno timbaga kami.
Isu adi mo sang kaibaga dayta. Tatang, bagaan nyo man dyan anak nyo. Nay, apay ka na baraw. Ay na, kanayon nakit di nga ibagang awan sir-serbi dya balay ni John ija syudad. Na, ay, nakalasmutan ti magbagat niya, babae. Ay na, nakunayon tatang. Kaslasig siguro magsasaw. E dinto ta awam kwarta na intulong na. E di na ipatakder di dya balay. Ay, day tangarod ka, day tamot ti magbagakan ko na. Adi napakibiyagan, nagiti na ipundar ni John. Idi saan da pa, yan nag-asawa. Kumaan tatang, di ka tagyaman tada na ipundar ta asawa na. Ay, talaga day jakap siyat mo, saan nagpampanunaw? Ay na, kabsat ko aputot yung tatang. Manya! Ay na, nalako mat gaya man dya balay da John ija syudad. Kasta aya? Ay na, wan manang. Ay una yan. Katnuin bagak adida ilaklako. Sana bale, taado mo ti borders da. Ay na, imbaga nga tamanin dyan na laing akabsat mo ah. Ay una yan. Kat, mano kanungay ti panangilako da. 1.3 million ka no. Ay agasam man. Nagdakkel mo't gayam agatad. Ay wala, milyonaryo dya kabsat mo manang. Ay una yan. Milyonaryo nga agpaiso ang ney. Inlako dan ti balay da. Kas kadalugan. Nangip-ipananda nga iti bayad tilugan da. Ay gadya ka mo manang. Ingatang dangata iti makan. Uray po utem. Awan tumanan ti pakakitaan na itang naglakwan da. Ipandan tumanan amin iti buksit da. Kita manday to dane. Ha, anya day tanada. Ay na, nagganas at talaga tibiyag ti kabsat mo aniya. Ha? Kita namin Ani. Nakasikaw eh. Sana impatong tisaka na iti manubela. Sana inpos. Ay unay mo dayto na babae. Ay kat, feel na nga ta. Milyonarya ita ko naman. Ay na, mangibabay na talaga. Ay kat kasta at talaga tibiyag. Naguray ka man. Mapanak to di balay data pagong takman. Ay na, nagalas day tangaramid na. Unamlano ka sino akabaknangan. Mangyawat ka man iti eko bag manang. Day taman nga ikaw ba, kasangsangom. Ay na, basit dayta. JXXL ah. Ha? Apay, ado ay tigatangam? Wan. Ay na, jay gamin importante lang tigatangam aame. Ay na, anyat serbiti kwarta ngay no saan nga igatang iti makan. Anya? Kuti sumot. Kat, makan amin ti pangiibusan nyo iti bayad ti balay ti asawam iti kinabaruna? Ni manang mat. Taiparupa na pa'y abalay nila kay ko idibaro. Ang sana maibus. Milyon day jay. Baryalaan day to'y igatang ko. What? Ay nagol, kabay bayad mo pa'y langit ay di 70 pesos sa budget meal. Kat sa ngaribot di ted mo. Ita, 24 pesos lang ti bayadam sa ngaribo man ang tiyawat mo. Awan nga rod ti bariyak. Ha? Imposible ah. Kat no binariyaak ita di sa ngaribo. Di magki di exact amount ited mo. Ay na, awan nga rod ti bariyak. Kasta amin ti kwarta. Ho, jak mamati. Anya? Oh, daytoy, 5 gasot. Ha? Exact amount ko nak. 24 pesos sa kasapulak. Anya? Ay na. Memoryado ti rupa makustumer. Kasta ka na yun, di kaskastam. Kan tiwangwang dito wallet mo. Tapno ko na mga taamakitak ti kagana. Apay, pakpakitaan na ka di. Adumat ti kwartak dito ay. Anya? One goal.
Iso dahil ta exact amount itad mo. Kaputa amok nga da pariyam. Di mo ipakita kanyak na ita kwarta. Kaputa adu mo ti kwarta. Adu ti koleksyon ko itinaldaw ha. Nagsungit ka mo tin abakla. Imbag kumano maibagay kan kati kinabading mo. San mat? Hoy! Para magababae. Agbayad kan kunakmat. No sa arumar kan. Di mo ipakita kanyak na ita kwarta. Huh! Kaputa no talaga abaklang ka. Apay nga ron aray ta budget meal tikinan mo ha. Anya! Talaga ang natangsit na bakla. Amamok day. Kasing sinjay ex ko. Ay na, di ko namkit di, nabainan ka. Agasan mo't ngamin. At damot piman baryam. Ngamjay kiti sagsasangari buting ka enruar. Talaga kinaparam magdaytan. Ni manang mo. Kat isumat. Numaminsan ngamin, sana akas jeti aramidem. No dati baryam, iso ati pagbayad mo. Nang runa no basit laang matiginatang mo. Manang. Uray syakmat ano kas jeti aramidem kanyak. Talaga ang makaungatak. Ang mga numang tibabak pa iti tao. Anya! Maas-asarak to payan kan ka itay. Awan lati tao ay inungtan ka ah. Imbag ko ma, noon libre nak iti lunch. Tapno mairaman ak mo tita milyon mo. Anya! Ay na, kasla nagpaspas mo ti panagkasgastos ti kapsa tiyaw. Ay na, saan lang nga kasta tata? Talaga kita na partak ah. Ay, andyan na yan ti kapsa tiyaw. Ay, may paypay sujay kinulan ni Manang Lorna kanyak nga ron tata. Hapay, anya ti kunana. Adi na mapupuutan, naibus gaya man ti kwartana. Takas ano, tunggal na panday di sentro, mapunno iti kompormila di tatidakkel nga ikubag na. Ay, kano di na kami bagbagaan. Ni Jun kumamot ah. Isumot tag desisyon no daduma. Pampanunuyan na kami ti kapsat mau. Doon niya timbaga ni Amay. Wanlawan. Ay, sus. Sayang tinaipundar da kumaasan ni Kwada. Ay, tsaka mo iti tayo bayaw ko tatang. Na-inlove siguro iti kastao na kinami. Iso akasta. Nana Mirna, ayan na ngay magtibalayo. Ha? Apay adi kay agpatakder. Makipagnanaed kayo lang kadagiti anak yo. Ay na, awan pa'y nga road. Apay ngay. Di ikarigatan nyo ti mangipatakder, uray kalkalapaw laang. Tapno addamot kabukbukudan nyo abalay. Mayat ko ma, nga agpaiso tapno lumasin kami. Awan pa'y nga road kwarta me. No pada ko mati asawak ti asawam, nga ada balay na iti kinabaraw, ada kumamot ti ilakok iti 1.3 million. Tapno ada kumamot ti pagpatakder mo iti balay. Ha? Una, isuan nagasat ka. Ta ada balay ni John idi nga inlakom. Kat isu itan tinagnumaran nyo iti anak mo iti kinabalasang mo. Manang. Apay, di ka ka dinabainan. Amom ti kahit asawon ni Nana Mirna iti dayjay nga imbagana kan ka. Anya, manang. Ay no, talaga di ka makataros. Ha? Kaya't nang iparupakan ka, ana imbagpay ni John, taad dati na ipundar na idi barupay. Nga iso ti indanon na kan ka. Idinto tasi ka, kat jay labado kon anak mo ti kinabalasang mo ti insabat mo kan kuana. Anya? Kat isumat. Uray may sa atakuri. Awan apulos ti insabat mo kan kuana. Ni John amin saan ay ha? Anya? Di mo man ang sakitan na ito nga ibagbagakan ka. Gaputapud no man. Ay na,
Isumo lagayam akas diti ibagbaga ni Ami kanyak. Apay ka din, ana. Kat nung pinicture na ti balayda sana impos. Sana kinapsyunan iti bunga ti kinagagat. Ayun na yan. Talagang awan tibabay na day takabsat ko. Wala, bungat ti kinagagat ni John. Ay nakatbay ama. Feel na nga raw ti kinamilyonarya na. Kanapintas ngamin di balayda. Napintas terwar na. Kung sumrek ka, ay naimbag tada kurtina. Anya? Ay, kunak manunalpas di balayda. Ay saan? Iso ako nakadi na labsan ti agsaok di kabsat ko. Kunak nalpas. Tadamot yung milyon na. Nawayamot tayo nga aramatan na kuma. Ay nanana, kasano adi maibos kat gastos dito, gastos iyay. Awan maibos adi na oras. Maibos adi mapupuutan. At di man ti eko bag ami. Ay nasukatamday tamanang. Kat, isumot tayo di pagkarkargaam iti katgatangam. XXL nga eco bag. Sukatam iti small. Isuman ti awat mo. Ha? Abay nga small. Small ka di itan ami, awanan ti XXL. Awan nga rod ti maigatangan. Kat kisayam di milyon mo Ay na, tunggal agsao kayo. Milyon. Apay, ti milyon, maibos. Aya, Katuan ma. ay na. Kaslakat ko ang mga iti balot Gumatak man iti maysa. Dua ati gatangam manang. Iraman nakmatan Kat no di nak inramraman, hindi dati milyon mo. Anya? Joke only, ami. Alawan, mga lakamatan iti kanam. Tadyak mo't lakayat ang mga anak, adi ka mangan. Ala, di ka madanagan. Saan ta amaong tan dito, ita saan asa nga ribo ti iyawat ko kwarta. Gaputa 24 pesos laang mat, ti bayada. Anya? Papanam ka di ami. Mapanak man makitangdan nga agiruot ijay garden datata milyong. Kahit apay nga magmagna ka, apay adi ka nagpaitulod. Adamang ilugan nyo. Awan nga rod maikrudo. Apay, awanin kwarta mami. Naibusan dyan milyon mo. Ay na, kano di mo't maya tibiyag yaw. At dati tapos yun na ipatong tisa kayo iti manibela. Anya nga ita, nakaparada mo't tanjalugan mo. Ngayon mala, ingka makitangdan. Ano sa mo na? Anya nga rod nga ikat naibus ka nga rod ang timilyon mo. Di ta ka man laan. Ay, kaslang subsubli aminin kanyak dagiti imbagbagak edi. Angam anyangay nga rod. Ano sa kun Umayak man, ame. Ay, kuwan anana. Ala, sumrak ka. Agyaman nak. Ay, ano nawara ti balay ko. Jak pa'y nakaisimpa. Wan nga raw, apay akas to iti balay mo. Kunak man nunalpasan ta damot milyon mo. Ha? Kunam kanyak nga awan pa'y balay ko taawang nga rod kwarta. Saan akasken ka nga adda je balay nila kay mo ide nga inlakuyo. Kat nakamilyon ka dagos. Ngam saan nyo pa'y magkayam nga impalagpas na ti balay yaw. Ha? Kunak no napintas na ti balay yaw. Iso adamdamagam no ayan na mo ti balay ko. Gam na ipadamat ije balay dagiti anak ko. Ipanam nga iti milyon mo. Ay, kuwan na. Ay, sige, panawan ka pa'y. Inaklabiit agpapudot iti danong. Alawan. Talagang isubsubli na amin ng dagiti imbagbagakan kwa na idi. Ay na, nakababain matgayam. Ay na, naamiris ko amin nga imbagbaga dagiti tattao kanyak tatang. Imbagbaga nga.
Basta, nagado. Kitay na. Makapasakit. Napaiswanak tatang. Tagos sa puso. Ay, kinapudno na gamin anak ka. Iti nakaigam ka iti 1 million. Ay, sus. Gimato adagos ti purwam. Unay kayo matan tatang. Nasaki lang arudan tinakam ko. Ay, agpanunot ka kiti anak ka. Sinayang mo tinaglakwan yo iti balayaw. Ay tamad gamin makmakan, bado, ke pagpapintas ti ino na maginatgatang. Ay sos, anyang ay ita. Hay! Pagpabainan dakan. Hey! Ngungarot tatang. Nakapagpanunot akong gusto gayam dagiti imbagbagayo kanya. Cái gì sang lâu lâu nó cần ấy thì những dẫn chứng nhỏ đó mà. Đó thì mình thường Ở sang sao anh biết? Thế là anh không kiếm mà tụi nó thôi tại sao quá. Chứ ở Thủ Đức thì anh nghĩ anh không tới. Thì hôm bữa em có đi để tốt nghiệp anh á. Thì em thấy ý đâu. Ý thì nó ở bên sân bay. Nó qua anh cũng gần. Nhưng mà chạy đường này là ông chạy khoảng tầm 15 phút. À trời, ước gì có mấy cái giống vậy. Tại sao không được có? Còn không thì nói chung cũng nhiều. Anh này nó không thiếu bên Thủ Đức, mắc gì phải qua Bình Dương. Dĩ An. Đó, nói Bình Dương không đúng, nó Dĩ An thôi. Mày phải hiểu được là tại sao thằng Long nó lại từ chối. Còn Nó Long- có kỳ rồi, đúng không? á Nó muốn chịu. thằng em của anh thì là xưa nó bị lừa tình. Không, nó lừa tình thì nặng quá thì nó chỉ tầm khoảng bị đùa giỡn tình cảm bởi em tiên. Em tưởng nó muốn tập trung cho sự nghiệp. No. Long là bây giờ phải có ai mở cái lòng nó ra. Nó chấm chịu rồi. Đúng rồi. Trước bên đây nè, em ngồi bên đây nè, anh với Tú qua coi mà. Ngồi bên đây mà bây giờ Ừ. anh trong đó cái là nó chạy qua nó coi liền, nó Tú kêu là lại coi ngồi khen này kia đó, em muốn biết chị tên em không giúp. Sao thằng Long được không? Ừ. Không biết. Long nhà sắp định bù nha em. Ủa? Lẹ, giới thiệu bạn liền. Con này. Còn không bây giờ Long được đúng không? Anh luôn. Anh đề xuất anh luôn bây giờ. Không giàu tình cảm. Không, anh đúng là anh giàu thật nhưng mà giàu tình cảm. Bây giờ tiền bạc không nhiều nhưng mà giàu tình cảm, ok chưa? Kỳ này thơm tho như nhảy xin luôn. Khánh, anh Bảo rất là trầm tính. Anh Hảo, Long. ai cũng Đó, không chịu chịu. vâng đúng không? Long vẫn được mà. Long thiếu cái gì? Mới thiếu rồi anh tự nhắn đi chứ. Đó, mày biết Long thiếu cái gì không? Thiếu gì? Thiếu diệu. Thật ra em không phải là người quyết định. Em chỉ là người đưa cho bạn tới cái điểm đó thôi. Đưa cái kỳ rồi. Ví dụ là em thấy người này tốt nè, cái em giới thiệu cho bạn thì bạn sẽ cảm kích em chứ. Bây giờ ví dụ như hồi xưa em với kêu qua nhau cái gì? Bạn bè giới thiệu không? Nè, ai giới thiệu? Trong lớp mình gặp thôi. Dạ, Không có lời. nghĩa là Trong lớp không có lừa. cái trường nó sắp lớp cho hai đứa em. Là trường sắp chứ mày Là có trường sự đưa quen ở đâu. kia- là trường đưa kia cho em. Ừ. Cái chuyện còn lại là của em. Giống như bây giờ em cũng vậy, em muốn đưa ai thì em đưa thôi, còn cái chuyện chịu hay không là của bạn. Nè giống anh với người Em yêu sợ anh cái nè. gì? Em sợ cái gì? Nè anh với người yêu anh nè, đâu phải là nhắn tin rồi quen nhau, đâu phải gặp nhau làm chung với nhau rồi quen nhau chứ ai đi nhắn tin rồi ấy mà kiếm thử một đứa rồi. Bây giờ nhắn tin mấy chỉ có một kiểu Ờ. thôi. Một đứa coi anh Sơn tôi nhắn cho coi. Tinder. Đó, mày như vậy không mà mày kiếm ơi, ngay bản thân mày cũng không phải là do mày kiếm nó trên Facebook rồi mày nhắn tin nó nữa, Bây giờ nhắn tin mà mày bắt con Diệu nó phải như vậy thì sao nó có được em. nhắn tin mà đời yêu chỉ có một kiểu thôi. Muốn thì lát anh Sơn tôi nhắn qua cho em coi. Không, để tí anh lại nói anh hỏi Long coi là Long thật sự muốn đâm cái kia nào. Tại cái kia Diệu nó hơi Long thì thích cổ kính ấy. Nó kiểu nó phụ nữ truyền thông. Còn kia Diệu thì nó hơi theo hiểu hiện đại. Chút thì có thể là maybe Long có thể không chỉ làm 2 kia luôn, khi nào có đề xuất thì chơi. Tại sao? Ủa, mày làm một kênh chắc làm lên không? Làm một kênh làm lên không? Nhưng mà khỏi lão. Không, khỏi nào sao được. Hỏi làm Nè ví dụ nha, giờ là mày chơi với con Ánh, cái con thằng Nam đó, thằng Nam nó vẫn như vậy, mày dám giới thiệu con Ánh thằng Nam cho con Ánh không? Không.
Tại sao? Tại sao? Nam chị Tại tâm nó hồn. tệ đúng không? Mà anh Long có tệ không? Không thì mình giới thiệu được. Cứ giới thiệu thôi em. Ý là mày nói anh tệ mà mới vậy đi. Có đâu anh. Này nhá, anh hơn được lòng phụ nữ luôn nhá. Đúng. Lúc mà mình tải được đồ Không là lấy. Ok. Được không? Long được không? Tức là anh nghĩ là em trải nghiệm rồi luôn ấy, là cái bữa đi tốt nghiệp của anh là em trải nghiệm rồi luôn ấy, ý là anh không mời hết thôi, chứ bữa đó anh mời hết là hơi bị nóng lạnh luôn ấy. Ồ, sang kỳ ha. Ý là bữa đó anh không mời luôn á, chứ không phải là anh nói đâu. Sao em Long của anh à? Nó tốt mà. Còn biết nấu ăn nữa. Ừ. Đi làm về chỉ đi tập gym, đi tập thôi, không làm gì hết. Mà thấy nó có tin đồn gì với ai không? Có. Ai nữa? Cho nó lâu rồi, năm thôi rồi. Eo ơi. Sang kỳ quá để cho nó có Sao cơ mới. rồi? Bị đùa giỡn tình cảm. Sao rồi? Em Long của anh được mà. Thì nói chung là em Long của anh. Đó ví dụ đi, em thấy em Long sẽ hợp với ai hơn? Đúng. Không biết, sao không biết? Mày chơi với hai đứa kia. Rồi mày có chơi Không không? biết. Chơi gì? Mày có chơi với hai đứa kia không cho mày không biết? Thằng giờ nó thấy không minh đâu. Nó Chung hỏi là- câu chơi gì nó trả lời câu hỏi chơi gì chứ. Giờ hai- không minh lên này. Nghĩa là hai đứa là chắc có chút là thân thôi. Hai đứa mà ba gấu. Mày có độc thân không? Ba gấu. Đúng. Ba con gấu. Mày thân Vậy là hai đứa nó có người yêu rồi. Vậy mới ba gấu được. Đúng. Vậy bây giờ Vậy là chơi chút chưa có, Diệu có rồi. Diệu quen anh đó. giờ thằng nghe không? Vậy bây giờ kích thằng ra khỏi ban gấu đi. Cho con Thi làm ban gấu. Kích thằng. Vui mà. Sao không? Ủa mình có phải là người sáng lập ban gấu không? Đứa nào người sáng lập ban gấu? Thì đó, Diệu thêm Diệu kích thằng được không? Nè giờ Diệu với Ánh với Diệu với em là ai chơi hết hơn? Dĩ nhiên là ảnh Đấy rồi. em thôi chứ. Kích. Sao bằng nhau được? Rồi người ta chơi từ người ta nói tới chơi chịu rồi. gần nhà nhau thanh mai trúc mã nhau. Rồi người ta ngủ với nhau rồi. Còn chứ hồi nhỏ không quay hàng xóm ngủ mà. Anh ủa thiệt á? Không phải luôn. Thời tụi nó phải luôn rồi. Hồi chú tôi ngủ chung với Viên, nó là ngủ thôi á, con nít thôi mà. Đó không ạ? Đâu, hồi xưa ngủ chung hàng xóm nhiều mà. Anh không ai ngủ chung với hàng xóm mà người lớn đâu ngủ chung với đứa nít nữa. Nói tới giờ cũng sợ bị kiện. Phải, thiệt á. Nó tôi hơn thằng nó bị giam cầm dữ vậy. Ý là ngủ trưa. Hàng xóm trưa nhau qua nhà chơi nhau đầy mà ăn cơm nhà nhau xong rồi ngủ nhà nhau thôi. Chung sớm với nhau mà. Ra xưa em không có bạn cái đó mắc cười nữa. Thiệt á. Thì cái biệt phủ đó nó biệt lập mà. Thiệt Nó á. có xung quanh có hàng xóm Không, rồi. nhiều khi thiệt á. Thiệt á, bị lập thiệt á. Không có bạn bè xung quanh luôn. Thì nói chung thì nhà cũng giàu, bố công an thì đâu có dám chơi. Bán kính 2,5 km có cây xăng nào đâu. Tại vì cái đoạn bố công an nha, bà bị 30 triệu luôn á. Mày lại không hiểu Không, rồi. cái cảm giác mà kiểu đi chơi mà xong rồi ăn mấy đứa nhà đó luôn nó vui hơn với lại kiểu tức là mỗi hôm một nhà hoặc là cái gì đó chứ không phải là Người ta có quen ăn đồ của mấy hàng xóm đâu, người ta ăn sơn hào hải vị không chịu Cái ăn. thời của em là cái thời vừa kết thúc điện tử thể á. 2K3. 2K3. Thời của Hằng là thời vừa kết thúc điện tử thể, thời của Sang không hết rồi. 2K3 vậy 2K2 được không? 2K1. Cái thời điện tử thẻ là cái thời mà anh em xúm nhau 94. mua thẻ 95. về để cho mấy phòng boss á để chơi 95. nhảy số. 95. Anh em gom nhau về 95 tập gym mặc áo đen. 95 tập gym mặc áo đen giảm cân. Nhắc tới ai biết không? Thua rồi cắt khúc này lên trên Khánh. Nãy nó chơi anh Khánh cái húi. Anh Khánh không ra tay thôi tại vết thương lòng Khánh nó chưa hồi phục được. Vết thương sâu. Sao em Long anh rồi? không đi tắt ra để nói cho gọi. Thì khúc này mình kết audio ra thôi. Không đáng suy nghĩ, em Long tốt mà. Được. Này quay 10 phút đúng không? Bạn kiểu húi đâu, bạn sang đâu mà. Không. Nói vậy thôi rồi, nói vậy thôi rồi. Long không những tốt mà anh làm cũng tốt nữa. Làm việc Rồi, á. tốt em. Thấy nó chăm chỉ không? Nó không tắp nó Facebook luôn. Anh ngồi tắp, anh hỏi chung lên tắp nó lướt gái biết luôn. Sao Long được mà.
giới thiệu thì cũng Không phải giới thiệu, mày đi ăn thôi, nó tự làm thì nó làm. Bây giờ Ví dụ mày rủ đi ăn thôi bình thường không mà. bây giờ anh chỉ em một cái tiếp. Sao không vui nữa? Nếu Cứ bạn kêu đi- ai cũng thôi, mình đúng không? Bây giờ bữa bạn đi ăn đúng không? Nó chứ là hiện tại đang kẹt với đồng nghiệp, bây giờ không mấy giờ rủ ra ăn chung được không? Ghê mà sao anh rành vậy bay ám cái tút này mẹ bị nhiều rồi. Bình thường mà, mày có lừa làm gì có hai đứa đó đâu. Anh đâu nè, anh đâu Ê, đi chơi, ê. giờ anh rủ bạn theo mà. Cái ví dụ cơ bản nhất là bạch tuộc đó nó cũng chơi gì? Chơi này là cái gì? Cầu lông. Đó. Thế thôi. Rồi nữa. Sao hơn hết vậy? Không thơ, kèo em hơn. Không thơm, luôn quắc luôn. Em anh á, em anh á. Con em anh á. Tiến Khánh vô một cái mặt anh nữa. Mình mốt á, anh ghé mấy cái clip của nó, anh ngồi định coi được cái đoạn outro cuối á. Nó nói tốt về anh nhiều lắm. Rồi. Giờ nó phải Bị bóp luôn. Vô thì bọt luôn. mạo danh đúng không? Ủa lộn cái gì? Xúc phạm. Đúng rồi. Bị bán. Và miệng 30 triệu. không Không còn là 70 Trong, triệu nữa. Có ông vô trong đây này chú khống gì? Có ở đây luôn hả? Rồi xong Lát anh lên. Không nói mình chơi Nó kèo. làm trên đó. Nói anh Khánh nha, chơi không? mọi người nói Anh Khánh thơm thúi. Rồi. Em ai ăn đó? Em ai á? Là gì Hồi cái khúc hồi ai gửi tốt- lên anh cho anh nha. cái khúc gì ai tốt ai xấu á. Rồi. Rồi, ai tốt ai xấu á. Xong rồi rồi. không phải ý vậy. Thì, Thầy không nói gì cả, im lặng thôi, im Ví lặng nhẹ. dụ là hỏi Long được không? Cái nó suy nghĩ. Rồi. Cái Hỏi Khánh được Khánh không? được Không. Mày làm đi. Không. Chiều. Nha, em nói là anh Hảo được không? Anh bảo đâu chứ nó không, cái không rất nhiều. Riêng anh á, nó kêu nặng luôn. Nặng luôn á. Dấu nặng. Không có gì nha. Thì tí mình có audio mà, mình chơi kèo check thôi. Tí hồi em nhớ cái hút mục anh chụp không? Ok anh. Cái hút mục mà 4K. Rồi, quăng lên đúng không? Quăng Đúng lên. rồi, em bắt về AI video thôi, lấy video gốc này thảy. Đúng rồi, quăng lên cho Anh nó. hỏi anh sếp. Anh Khánh coi từng viết luôn. Tên Khánh là Khổng. Để xíu em gửi cái clip gốc ở lên cái kia cho. Không mà có chữ G kéo dài luôn vậy đó. Không, thật ra tuổi trẻ bây giờ nó hay thích kiểu gì á. Nếu mà anh mốt anh áp cái kỳ đó, mấy kỳ 2K4, 2K3 trở lên trên đây thì em nghĩ nên vậy. Thật ra hôm bữa mới lướt Ủa? cái bài viết kia. Là đang nói vậy? Là sao nãy giờ chưa hiểu gì luôn á? Tức là kỳ nhắn tin với mấy đứa con nít á, từ thêm kéo dài đuôi ra nhá, hay gửi mèo vô. Không nha, không nha. Không nha. Chúa ghét luôn á. Bây giờ nhiều đứa hiểu không? Nghĩa là nó phải, nghĩa là ông phải dễ thương thì nó phải chịu con cái đó. Thì tùy anh Khánh, ý là tùy đứa anh Khánh áp tút về con nào thôi. Ý là Anh bây mẹ giờ không thích dễ thương. Bây giờ nhắn tin á, nó còn phải còn liên tưởng tới ngoại hình nữa. Anh mẹ không thích dễ thương. Đúng không? Nghĩa là một cái hàng mà nó hơi bị Ê. chậm mà nó nhắn tin nó Ê, động dễ có thương. đứa chưa gặp mặt nhau lần nào yêu luôn. Dị Đấy. dạng không? Dị dạng không? Tình cảm luôn mà. Dị dạng. Xác nhận tình cảm luôn. Xác nhận được. Nó tình cảm xác Nghe nhận. thôi cười phải không? Cái xác nhận này anh thấy uy tín duy nhất là chỉ có với đăng ký kết hôn rồi. Mà cái uy tín thứ hai là với ly hôn. Nếu cũng không uy tín lắm á. Uy tín rồi em. Với em cần xác nhận gì, xác nhận mờ mà. Không biết. Hàng dị dạng. Sao giới thiệu em Long rồi Sao không? vậy được không? Em Long thôi, ý là đi ăn bình thường thôi. Đúng rồi. Nói gì mà im cũng được á. Khó yêu. Còn không thì Khỏi Mày em nói gì mày nói xấu Long à. còn không thì mình cứ rủ bạn ra thôi, ví dụ Ừ. vô tình đi Ủa vô. vậy sao bữa rủ con bé kia đi chơi cầu lông đó? Đủ đi chơi ơi. Ủa Thì sao cũng em đủ đi chơi, đủ Ý đi là- chơi. sao em không Nhau rủ mấy à. đứa kia? Hả? Không rủ mấy đứa kia. Rồi, tại Ôi, nó tại- giấu kỳ. Dấu kỳ. Nghe cũng xa làm. Vậy anh Khánh chạy lên. Anh Khánh chạy lên. đó. Em cho Thôi, một cái địa điểm thôi. thôi. Em chỉ cần cho một cái địa điểm thôi là Đúng. tụi vô tình gặp nhau hết. Đúng. Không có trùng hợp Nói về tình không bỏ. Đúng chung. Thì cáo chừng nữa thì gặp được đi. Ảo thì. Tức là nó không có liên quan gì đến nhau thì vẫn gặp được luôn. Trùng bây giờ chỉ có phải sóng gió mà chạy được trùng thôi. Không có bài nào chị đi. Thằng mày không tin nha, anh kể nghe nhiều chuyện. Là hôm đó là anh với bạn anh đều lên Sài Gòn, hôm đó đứng đợi chung cái đèn đỏ Bình Thạnh luôn. Tức là hiểu không? Tức hai đứa đều không đất khác nhau nhưng mà cùng hôm đó đều lên Bình Thạnh, nó là thằng kêu anh luôn. Tức tại sao? Đó, trùng hợp hết. Nhưng bây giờ phải giúp nó có cái gì đó, hiểu không? Đúng rồi. Số. Nó bạn anh thì duyên số gì? Ôi, tự nhiên không hẹn Đây, nhau. khác rồi. nhau. Chồng Thì nó đi xin việc, anh thì anh đi Chồng vô à? ấy. rồi hợp lý. Có kịch bản rồi đó, cái thứ rồi chồng. Em Long được mà. Hợp lý rồi. Còn không anh Bảo cũng được, anh Bảo cũng dễ thương. Thôi đấy à, đâu là suy nghĩ. Còn Bảo Long là Bảo không. Bảo
chưa? Thấy rồi, anh còn ghê vậy nữa. Anh còn ghê hơn nữa. Anh Không. anh cắn được không anh vậy? Má em hẳn ba giây. Chịu. Em nghĩ dịp rồi. Chỉ là hẹn đi ăn thôi. Còn không anh Hảo cũng được. Được rồi. Anh Hảo sao? Thôi. Còn không anh Hảo cũng Anh Hảo được. thì sao? Đâu? Anh Hảo là có chuyện luôn hả? Ừ. Anh Hảo là có chuyện hả? Ông anh Hảo hối cưới á. Anh Hảo hối cưới á, mẹ Thảo hối rồi. Quen được tầm nửa năm anh Hảo bắt đầu. Gì nửa năm quen tháng. Tháng nó đưa về ra mắt luôn rồi. Tới duyên là cưới liền. Một đêm thôi. Hữu duyên rồi, hữu duyên một Một ngày. đêm một là cưới liền. Là sao? Là một đêm là sao? Không hiểu sao. Một đêm một là cưới liền. Không, hiểu ý là không? hữu Hiểu duyên một không? ngày em. Anh không hiểu luôn. Quen nhau một đêm một thôi. Thằng mà nó không hiểu á. Có hàng liền. Nói chùm chú luôn á, lên tối ngày anh lên chat server đua zin của nó. Ngồi coi gì á. Xích gay. Có gì đâu. Laptop cá nhân nó có mở cái 1/2 laptop máy tính mà. Gì? 1/2 còn lại thì Bên- nói. Bên treo, bên kia coi. Máy màn hình nó tới 100 inch lần mà. Bữa thấy rồi, hôm bữa như gửi thằng trai nó tay chân cũng rủng trơn, nó làm gì đó được đâu. Gì vậy? Đúng không? Chứ gì nữa. Là em vô tình em nước với tắm muối. Thằng Nam nó có đẹp trai, người ta quên mẹ mặt nó rồi. Thằng nào? Thằng bồ của con không phải gọi là bồ đúng Ý không? là tuy không đẹp trai nhưng mà khùng. Thằng nào? Khùng lại hả? Bồ của Cùng bạn thành của số con Nam, hả? bọn bạn của con Hằng. Ý là anh có yêu ai qua tin nhắn chưa? Nhắn tin suốt 1 năm trời không gặp nhau được gọi là yêu không? Có. Hay cháu Dạ. chuyện. Thằng mấy Anh nè, còn hợp với Diệu là Nó muốn hợp với Diệu nè. thằng kia quỷ không à. được không? Hợp châu. Màu quyền Hối hợp châu anh đó. thèm thơm mà hối gì. 15 rồi.